लाइथांनाय 17 मेआव आगरतला नंदनगर donbosco hatio Abhi debbarma mungwi twiprasa mwikhutung phaldi hinai mana khlaika bolero malkhung bai pherna naikha bwtharna ni twiprasa najrul Islamkhe khoroksa amchaini no bwkha sitra thurukposuni borok Thangnai 17 May agartala nandanagarni donbosco hatio Abhi debbarma mungwi twiprasa khoroksano mwikhutung phaldi hinai mana khlaiwi bolero malkhung bai pherwi bwtharna naikha najrul Islamkhe khoroksa o amchaini bwkha sitra thurukposuni borok Phiyaba Bengali dofani mwikhutung phalai nokai manase khwlaijagwi Opati mungnongoi o amchaini twiprasa ro khan nangai najrul Islamni against the basa khate lahar ka sulai najrul Islam normani bagi affair khlagya NCC thanawo Police rok raja kerong rugino najrul Islam no romutu bwkha Phiyaba a amchaini Bengali dofani borok bini bagi basa khate police ni yagne phanki phiyogoi narakha najrul Islam no Asat simia amchaini Bengali dofani borok a samung hamya khai Tongnai najrul Islami against the basanai twiprasa dofani joba khane rongno hamya kokbai khorai kya tei bothari khibna hne damrok lakha 17 May opati mungo tei kwbangma social media visual tei print media go fake news awai khlaijakha samung hamya khlane men culprit Najrul Islam no tei kok thaja pana se kok hamya awai khlaijagya Phiyaba obhai ingya kare hamini against the basanai soi kubno tei Kurang tisnai rongni against the koktwma hamya awai khlajak tongshiwo koktwma awai khlajak mo nukjaka DSP Tarun D mungwi tatal koktwma awai khlaijakha bini nokthai nandanagar amchaio engma bai najrul Islam chaya khlai tongmono tei khorang tisaka khoroksa raida kerong sinai police officer tei o amchaini borok kaham engei twiprasa wansa kathawi bania khlai tongmono tongkha kasang khayane bagui ja khlaitai tongmani abuno khlaikya DSP Tarun D Social distance narubino chaya engei tongmono tei khorang tisamani Phiyaba baksa news channel tei koktwma blani bising tei DSP Tarun D mungse tatal kok silei tatal koktwma awai khlaijak tongshiwo chaya khlainai najrul Islam no majra gnani musa koktwma rokse awai khlaijagya DSP Tarun D kaham khane thangai tabu mung hamya khlaijagwi tongo tei majra bwtharna thangai tongo apno tei tini 17 May krak salo mungya kame a develop ni BSC chairman Sunil Debbarma khorang tisaka kokthumni bising tei boshaka hastiwa BJP APF ti kathawino mantri okra biplop kumar dev kaham kina hapang tuduri tongmani Phiyaba baksa borok hamera abono derna nai tongo najrul Islam obuti samustra khanai borok se boshoi culprit bonus mazarna nangnai bote posaka DSP Tarun D mungwi kok hamya silchawi koktwma chaya awai khlaijak tongmano IPF ti ko shuinai meya tei chaya khlaijamno siring tongla khani bosaka hani be bo hasini mantri okrano koikha soi bichar khaina ngthun hnoi hambai strong satinam tini 19 tarik May Thangnai 17 May agartala je nandanagar sini twiprasa khani borok je mwikhutung phal dongmani obno kebengui oroni borok ba ei agartala ni borok sini twiprasa dokha borok kisa misa ahar oncolo mwikhutung khlangui phalmani omo borokni je business je rang kisa manmani no mokol ki orja khaborok obni bagai tini o nandanagar party kha asibui thagya bibinno sini thangnai 25 বছরনি যে বামফামনি আমalo bongtho ebong ei IPF BJP সরকার ভাইমানি bisingo sini agartala league somaniwo emon babe sini boro rong mwikhutung phalni sujug riliya obni bagai sini tribal affairs minister sini borom gonang member kumar jamatia Tribal Affairs Department Minister tai bolong hadi Minister boni sei bini je Tribal Affairs Department bai o jaga sini twiprasa ro mwikhutung phalani bagui o jaga kaisa sing jaga paikha o paiyi borno o jaga mwikhutung phalani bagui sujugina bagui sing o IPF party tawsu jaratei obno sing taken lead on night obni bagui no sing thangnayo je nukha ei nandanagarni je gothana
blaiki shela masincha blaikai no hamya hai jodi ingkha hangkai agamin dino sung IPF te haino siring kai tonglak sung omoni te sung buskanga andron khainai sung nukha jago sini donbosco buskango jara mwikhutung phaltongo tuido ompi ambasa gonganagar gondasora bibini jagani mwikhutung tui phalo ebong o jaga boni mwikhutung phalma baino bini busabutino poritormani chung nukha tini oro sudu chini borok income grini bagino tini o jaga o thangai busapori nan bagi mwikhutung rok phalaising samani nugo haipuno tini oroni je phatani borok khainai je bukung kolorok je Bangladesh ni je jara phai oro basostan khaitongnai tobe tabu bortomano je IPF BJP সরকার जों tini nukha ei je gotha nangmane oma blai ang ninda khayo haisi tini o jaga tebo nukha je Najrul Islam ni bini nettite o jaga o je chini bororo je bororok je andron khaka lama ka sulaika phaimani pore tini oro je samung hamyas khainai je oro chini dophangtu ba buni dophangtu je saborokhono je samung hamyano amono পদক্ষেপ নানানি বাগৈ মাননীয় chini CM chini বিপ্লব কুমার দেব ব নিসেই বিনি ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তমা বিসিংহ ও অমাহাই গঠন জাতিং অতি রাজ্য শান্তি সুস্থ খাইতংনানি বাগৈ জাতি উপজাতি যতন মিলি তমানি বাগৈ ব নাই দङ হাইফনো তিনি ও জাগাও কিছু কিছু जों साइमानो अमा आसले सुरु IPF BJP सरकारनो बाहायके बेकायदो खायनानि बे IPF BJP सरकारनो नस्त खायै बुसकांगोफोराव जे बामफ्राम सरकार तैसा अति रायजोआव दखल खायनानि अ षड्यन्त्र दङ अ पिछने जों ताइबो साइमानो ए जे नजरुल इस्लाम ब khoroksa oro juk tongo obni bagino tini oro je samung hamya khaine rogno rommani o romanoti botini te se khiyogori bani sing nukha sing mokol baithangno sing bibino পত্রিকা বিশিংতে টিভি ni বিশিংতে মোবাইল ni বিশিংতে বিভিন্ন sing nen ni বিশিংতে sing nukha কিন্তু o jagao tini taibo kokshil jamani je chini DSP Tarun D oro je bono o hai koktwma khai hwnwi je ba je o jaga kwrwngjak khani bono ulta chini tabu chini DSP Tarun D je silsawi bono chakiri ni hoite suspend ma khainai oma hai khai mane oma blaiki chaya jodi ei Tarun D DSP bono ni upor প্রতি একদম চাপ রেখাঙ্কাই অমসং IPF পার্টি जों नायनाय এবং তিনি সাইমন ও জাগাতি পারাজ জাতি উপজাতি উভয় অংশনি বরণ অরসং দङ তংমানি বিসিং তিনি টাউন প্রপার এরিয়া ফনুংটু এডিসি এরিয়া চিনি ছোট ছোট যেমন মঙ্গিয়াকামি বাজার মহারানীপুর বাজার চাকমাঘাট বাজার এই খাইছিয়া মঙ্গল বাজার অমাহাইটু অম্পি গোबां মাসিং বাজার খালাই চালাই দङ अर जागा वानजि फायो तिप्रासा फायो जखन मिलि ओइ सामु खायो बाजार खाइसा माने बिसिंते तिनि सिनि जारा बुकुं बारानि दखानि बर तिनि आगरतलाव जों अ जागाबो सिनि तिप्रासा बाजार खाइसानि अधिकार दङ फालानि अधिकार दङ अबनो जाहाथे नायनानै उठो सिनि माननीय CM आगामी दिने जुदि अमो खलाया हांकाय जों IPF देहानि कसां कसां सिरिं सिरिंगाय दंब्ला जों अमनो चेष्टा बुसकांगो अमनो उदोगनाय जों अमनि बागै सामु खायनाय सारंगा गाय ताबु नजरुल इस्लाम नि मुंगै जे लकरा koksil jajak je malkhung bisingni yakaba पुलिस ब्रिन्डिया yakni bono ajagani lokorok je tiklaina rakha je ajaga kebengjak mwikhutung phalano ta phaldi hanai bono justice o je mwikhutung ma phalna justice rirna yakaba je tiklaina rakha borangno lokorok kobangma khorang tisajak maronna yakaba bono majra marinai obon tile sar apni tam sanai অবনো তো আং ফার্স্টে উন সাকা যে যখন ও জায়গাও পুলিশ প্রশাসন ফাই যে গাড়িও দাওই তমানি করে जों ও জায়গাও স্পট থাংনুয়া ফলো নিনি সোশ্যাল মিডিয়াनि बिसिंतै बा टिभिनि बिसिंतै बा पत्रिकानि बिसिंतै
जों नुखा जे गारि बिसिङाव दायित्व माने फन्त तिख्लायना रखा अमो काजै नजरुल इस्लामनि अमो नेतृत्व अमो हाय गथनांगो अबनि बागैनो जों आनि कौनाका ए नजरुल इस्लाम लाइखैनो अ जागो हामिया बरक बाय बसाइतगो माने जड़ित दंग कारण अ जागो आं प्रथम साकासे आइकेपि बीजेपी सरकारनो बेगायतो खिख्लायै तिनि खलायनायनि बागै अ प्रसेस बरक चालावै दं अ साले पाति मंगो गोरोंजाक दंगो खने ससियेल मीडिया रो दानियल देबरमा मुंगै कोक्तमा आवाई ओंखा दानियल देबरमा 17 मे नि सालो donbosco hamya पाति मंगो मुंसा गोरोंजाक से गरै बसाका आप्रबो agartala से गरै आबनतैबो ससियल मीडिया नि बिसिंतै बाथंनि कमो उबैतामो चिरिसाका আমি আজকে নিউজ প্যান কার্ডে নিউজ দেখলাম আমি এখন বর্তমানে ধলাই জেলা কুকিলমণি হাকুতৈসা বরক ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে অবস্থান করছি এই লকডাউনে এবং এই স্কুলে আমি এখানেই থাকি কিন্তু সেই নিউজ ভ্যানগার্ড আমার নাম কিভাবে উঠলো এবং কিভাবে ওইখানে উনি বলতে পারছেন আমি মনে করি সে ভুল করেছে এবং ভুল তথ্য দিয়েছে তাই ওনাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া উচিত নাহলে মানহানি কেস দেওয়া উচিত উনি যেন ওই নিউজটা উইথড্র করলে ভালো হবে নাহলে ওইটার পরিণাম ভালো হবে না আমি নিউজ ভ্যানগার্ড যেন সেরকম মিথ্যা অপপ্রচার এবং সেরকম উস্কানিমূলক নিউজ সংবাদ মাধ্যম করা তো ভালো না মনে করি না থ্যাংক ইউ हागे संनुखा त्रिपुरा हाजोनि जुदा जुदा कोक्तमा चैनल रोगा बाहायके कुबुइनो चेरियावै ताताल कोंनो फुनगै कोक्तमा आवे खलाइजागै दं DSP Tarun D मुंगैबो आबो हायनो ताताल कोक सिचावै ताताल कोक्तमा आवे खलाइजागै दंखा तै सय Culprit Najrul Islamkhe हुइ तमजाक दंखा हनैबो सालाय दंखा तुमं Culprit Najrul Islamno माजरारिया हनके फाइनेन्स सालो कत जवाब फनो अंगै मानो हनै सालाय दंखा हाजोनि वासुक